Hai menaze ting choma I zaiklum I awang riame mai interview zikreu zikna ting kum chana zang kai zamdai summai ting chua derein sa Paulia ga radle North State Nagaland ge hanai kum ULB gu election bam gen tara hangya Eastern Nagaland district cham ge na du nomination file te lale zaka chudle sevgai di state gu chief electoral officer CEO ne pasong ka ge kyambe beze kinga ra hangya numle zai Nagaland ge hanai kum urban local bodies ULB gu election bam ra hangya ne tara hame nomination files te bizans nai nchekyu zikru zika damai ge loi gai dle zasale Zane North State Manipur Zirbam district kukim gu hnam kya spy mena haket kaibiki bankar te tate bemdai Manipur police spy mena teun siani le zakat chedle zaichi kukim gu hnam kya spy mugu haket kaibiki bankar ze sinam klo Imphal Zirbam road gale zakat chedle Zane RSS gap suite be chief Mohan Bagwad ne tatiben chekyu zikru mamai ge sajchuna Manipur ge hazat kana ka ge kaklebe kakbok pepe close teleun tiara hange nangule zakachudle za aipo lamge ne Assam gu Congress leader zane Jorhat constituency ge ne talu za dipepe Lok Sabha MP Gaurav Gogoi ne sajchuna Rashtriya Swayam Sevak sang RSS gu chief Mohan Bagwad ne Manipur ge kaklebe pepe teleun tiara hange nangule zakachublamge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi king rahangya numai malai zakachudli zanete tibe Lok Sabha election ge Manipur ge seat kanalui BJP me 2 lakh ze Congress mene seat kanalui diwang di blamge minagi ki mene acheu za sale Manipur ge zet kana ku ki manai ki me kage tingati mene kakle be pezbam ze Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi lo ke de kya wang mak bzi ge na leize nangnui indagum ze kaning lo nangnui maning du chigai ne le Zaichuna tinga Myanmar kadege kaklebe pepzigne pnuidege bamchilak zelung hreuza Myanmar kadei mreme Manipur ge border town of Muregene gudze nse home mina hanghim reuze desenmeze Indian authorities psuite mene Myanmar kadei mbia langai kakadai dele zeka chudle zai aizens nai nchekyu zikrezika damai ge official mene rangchi gai dele sporo ge mpe mine hangkai ziket mpui mizne kreuziket zane hana poine srugle zesali Zaichuna tinga Manipur Zirbam district ge kaklebe pet blam ge kmed rahang special investigation team SIT pung peloze Indiram gu president Draupadi Murmu ne rangai dile zai central government ne peize close pz ning tingi uga rahang ge du kz dimante ze joint action committee against language and cultural aggression JCLCA mne samrojun be memorandum du Indiram gu president Draupadi Murmu da ge langai dile zakachule Zane Congress ge psuite bepe Rahul Gandhi ne sajapsi pui Priyanka Gandhi Vadra ne tetibe Lok Sabha election ge Varanasi ge ne kantale na Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi vote lakna mangna lakchum ge ne 2 lakh tulei zakachule Zaichuna Lok Sabha Lower House of Parliament ge techuga indi bizigene Rajya Sabha ge seat bam kan robe kreula le zakachule Rajya Sabha gu secretariat ne sajachuna bam kan robe vacancies kreu bam ze Assam Bihar Maharashtra ge ne kana le za ache dena Haryana Madhya Pradesh Rajasthan zai Tripura ge ne kat le zakachule Zana Assam Karimganj parliamentary constituency ge tatiba Lok Sabha election ge kaklebe peje vote ramegi kize bangdi leize Karimganj parliamentary constituency gu Indian National Congress INC candidate bizi Hafiz Rashid Amit Chowdhury ne tatiban takmai ge returning officer ROZ po constituency ge repol vote kaitsu darhang kyamdle zakachudle Zaichpo constituency ge INC gu candidate pe Chowdhury BJP gu candidate Kripanat Malaze vote Chankreuze deset peregene ngam lakti le zakat chudle Kripanat mala hange vote ngobe lakmingeuze changhadaize mingeuze rakskuize kachum Chowdhury INC gu candidate hange vote ngobe lakmingeuze changkhaise sruk haisnaze himreuze kachum le zakat chule
Zain Assam gine Congress gu leader pe Gaurav Gogoi ne saza Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ne tebitinge Indiram ge si ze sukelung ke teuze lungbe hingde democracy teu helei chilak lei zaka chedlei zai chije chuidang ra hange India block MPS me mina haina himre la lei zaka chulei zai chuna Modi 3.0 ta hang rablam ge Gaurav Gogoi ne saza NDA government pungtui ra hange ngo pen malei zaka chedlei Modi leadership bam batak ze pi gai de ge ting coming that hangza te pui ra hangge milung di malay zesalei Zane Odisha ge Hanaikom State Assembly gu election bam ge chuna Odisha State gu Chief Minister tabam pung begene tetra bepe Navin Patnaik kyangna 2 lakh tize BJP mena duang dip zigene BJP mena Odisha State gu Chief Minister ka chi bepe hangge Mohan Charan Manji ze kalangai delei zakache delei zabugu Deputy Chief Minister hangge Kanak Vardhan Singh Dio banai Pravati Parida ze kalangai lei zesalei Zachana mena Indiram kade Arunachal Pradesh provocation ge bam himrauzi tew ka halei bizigne paso onka ge India mena du Tibet ge bam himrauzi tew halei gulei za India mena China meza samchi changai delei zakachuli Zane Delhi ge mpe mihna pointing kum kreuze kachum ko ne Toronto Air Canada flight ne limge bom kain delei za Delhi airport ne limbe de saubam ge kakdung ba email sam langwang be bizigna police mena nim di delei za ka delei za chiting kum kreuze kachum mpe mihna poine sam langai be za police me za suite mena pachu pe duime pe lagumi ka che ba hangana kata teuza sam za langai ko lei za ka che lei za salei Zane Northeast State Southern Assam Karimganj district ge Minahang kat peune Indiram gu Prime Minister Narendra Modi me pepinen suibe bizigene police mena pachu nim tatilei zakachudlei Zane Karnataka Mangaluru ge Minahang na BJP ge kango kone slogan Bharat Mata ki jai sabe bizigene nsalu ze ki ne bibelei zakachudlei aipo lamgene BJP party mena Karnataka ge government e kan sabme Congress me ze pnuira taza sakan siadlei Zaindiram gu Prime Minister Narendra Modi ne gdui bengulu bchang railang bateu zebgu parliamentary constituency Varanasi ge anchegyo zi disad mai design te beitu tetkulei zakachuli zaichige hluta temram ze ngo hadaw ze ngo kampo be farmers conference du bamgulei ze BJP office barrels Varanasi ge bamne znain chegyo zi krojika damai ge salei Zainjana Assam Dimaso district Tumbung area of Umrang Soge Garikna Mahindra Tata Sumo banai bite gi hedauze accident te bigine bite ka kreme mina hangket ba bamgene chai dilei zaka chedlei anu hai mina chira hange Dimaso district ge psuite me zai police pai mera mena paka khage anu ga gri ka kreme me man ting chilra hange board jedu da gai zela muilei chirene magze gari ka kreme me man ting rablam ge du song ka ga du ta te ram zemisonga zatat keudlei gari ka kreme me pose zigna chuna tingge gari ka kreme be go limit priya bam zigna anu hai mana anting rale me pom iza kwaine te zemiki wang changlu be sona kachai pom phung wang ba imak bzigna Zaichuna Indiram gu Prime Minister Narendra Modi gu government ka hachi bige ministers Rexna je kat mroge hanghadaises na apnuiting kum ringyeuze kat zaina Rexna ko leiza idiar full body na telia delei zai ingkai je kana ministers me japnuiting kum ringyeuze kat banai Rex roglung ko leiza che pansang kai je mingyeuze Rex rog je kat gena Rexna lung ko leiza che zai kreuze na je himreuze kat gena ringyeu lung ko leiza ka chulei Malawi kedege tetibeh mamaiga Malawi spy me bogu minahang squeeze Malawi kedego Vice President Solos Chilimaze pungbe nelimbe takai di bamchi ta di beza krasteuze chaikam delei zakatche delei Za Indiram gene tingkum changna jang khaije minge FIH Hockey Men's Junior World Cup ze let kulei ze International Hockey Federation FIH menen znai jekyu zikrojike damai ge salei za Indiram gene FIH Hockey Junior World Cup kan tabe tournament bam rabze tingkum changna jang khaije minge ndui keu gelei za chikan tabige plane team khaije medai wangulei ze salei Zanagland Dimapur gine MP hanam rame Germany kedege football training camp bam rahange tati merame helet wongdai delei zakache delei
Aigena na main cheu zikrew zikna ting kum chang na jang kai jamadai sumai ting chua ki dere insa pau bza loi gai dlei pigai zain kingai ni mlei ne je to dlei